Ukhozi umaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele emizibini nemafini icula ingoma emnandi eyahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada soju ukhozi FM luhamba phambili. Sawubona mbukele ekhaya igama lami uMuzi Mthabela and this is Ukhozi FM TV. Qaqela sikuphi namhlanje? Sisekapa lodumo. La khona ziduma khona kakhulu. Sikwenye province la. Actually sikwelinye izwe. Uyezwa nje khala nezinyoni, umoya umnandi, kodwa ke okubaleke kakhulu ukuthi ngizobona bani. Namhlanje ngizokhuluma no Dr. Umzwandile Plaki osefunde ngendlela ezisimanga unama qualifications amanti. 7 including psychology. He's a former teacher as well. Kodwa kubaleke kakhulu ukuthi umuntu oyingqalabutho kakhulu emphakathini waseGugulethu la qhamuka khona. Umuntu owethembekile, umuntu odlala indima ebalekile ekhuliseni kakhulukazi abantu abasebasha. Ngiyafuna ukwazi ukuthi yini yamenza ubaba ukuthi athande kangaka ukuthi afunde naye qobo lwakhe bese bayi influence enhle emphakathini ikakhulukazi kubantu abasha. Hamba nami ke sihlale phansi naye sikhulume sibonisane ukuthi ngabe yini yamenza athanda imfundo kangaka. Asamele. Molweni ngumzwanile Plaki, ndi psychologist, ndifundile lapha eUniversity yase Western Cape. Ndikwelicala manje ngokuhlala. Ndiphuma eGugulethu kwilokishi yami endithanda kakhulu. I'm married with 2 children. Umsebenzi wami kakhulu ke ngokudevelop i-community nokuyimphatha ke i-skills ebantwini khona ukuze kuphucule indlela yokuphila phakathi kwethu. Enkosi. Baba kunjani? Asiyavuka baba, khonto ezimbi ninjani nini? No kuhle kakhulu. Ngiyahleka lama ngabe siloko sincokola ukuthi bekade ngifunda i-resume yakho, ngibona izifundo zakho, the things osuzi-accomplishile in terms of ama academics. Ngithi mina ngeke baba uPlaki engathi ubufuna ukwaqeda wonke ama alphabets akhona, BSc, bani, MSci, PhD, HDE, B.Ed. Ngiyahleka ngithi mina ngeke siyokhuluma nomuntu oncwade kakhulu namhlanje, oyi-educator as well. I understand ukuthi izolo bekade nenza umcimbi laphana eGugulethu of honoring ingqalabutho eziqhamuke endaweni. Ngicela nje mhlambe before ngifike lapho ngiyazi ukuthi ngizofika nakhona. Nje fahla kancane ukuthi lo yamcimbi ubusho ukuthini ikakhulukazi njengomuntu nawe onezimpande ezibuya khona eGugulethu. Umcimbi lebesiwenza izolo ibingumcimbi wokucommemorate abantu baseGugulethu abasangekhoyo nabaphilayo who contributed ukuthi iGugulethu bekule ndawo ikuyo. Siyazi ukuthi ukufika kwethu kula ndawo zange kube lula. Abantu abesiswa from ezidolophini, the cities, the forced removal, and then bafika bawuhlala khona le. But ekukhuleni ke ndikhulele pha ke, and then I've been seeing izinto ezenzekayo khona pha eGugulethu. Then I felt ukuthi njengomuntu ke othe noko ke waye esikolweni that it would not be nice into ukuthi with the history rich kangaka yaseGugulethu that lezi into zingadocument. And then yaqala apho le passion yokuthi no, let's do something. And then we were doing it ke ngokuthi honor everyone. Asikhethi umuntu, singakhethi politics. Umuntu wonke political organizations zonke, abantu zonke kwi-categories nge-categories, sport, education, health, religion, etc. So I identify those individuals and then we acknowledge them. And the purpose also is just to motivate abantu baseGugulethu. You know, build nje iland moral yabo nokuthi bazizwe ukuthi bangabantu ababalulekile. Zikhona into ezibalulekile abazenzayo ehlabathini. So awuzalelwanga khona but ukhulele khona? Angizalelwe khona, ngizalelwe khona. Ngizalelwe khona. Ngicela ukuthi nje Halamuzi ngokuthi ekuzalweni kwakho ukhulela khona ikakhulukazi ngalezi inkathi zobandlululo.
kwakunjani ukukhulela khona? Ndingathi ukuthi kukabini kumandi kwakumnandi kuphinde kube ngathi kunzinyana. Maniqale ubumnandi into ukuthi ekuphileni kwethu i-communities we were one. Umntana womunye umuntu ngomntana womunye umuntu. Bengisithi nami mangiye esikolweni ngibuye esikolweni. Umama uyaphangela. Mangibuya isijixo sishiwe next door. Ngiyosithatha next door ngihlale ke ngilapha endlini. Benginakekela nabantu baseStrabeleni amamelwane bakhelwane. So sikhule kanjalo kunoxolo, we're one man kunoxolo. Ndiye ndithi even xa ujonga abantu xa nithetha nabantu ndithi kudala wawusinde uhambe ebusuku uyaqonda ubona umuntu ehamba kude uyabona then you feel that I'm safe, you run towards la mntu lo kuba usazi ukuthi hey now nanku umuntu ngizohamba naye. But ngesikhathi sangoku mawuhamba ebusuku ubona umuntu ekude, the first thing that comes hey ubomi bami sesichengeni lapha, I must run away from emntwini. So indlela ebumngayo ubomi ngayo, bengekho umuntu usokolayo ngalesikhathi sakudala. Busuthi ma umuntu shorta mhlawumbi masithi umntana isonka kuye esikolweni, ngiyacela kwamakhelwane fumana umntana isonka esikolweni akwazi ukuya esikolweni. Omnye asokola kanamali yokukhwela esikolweni, makhelwane bakhona bayancedisa. So umuntu ke ngokwazi fumana ukuthi uyipart yale community. Kwakhona ke ngokolothando lunjalo phakathi kwethu. So sikhule kanjalo sisazana sonke, ubuya na weGoogle lethu igeneration yokuqala yapha. Ziyaziwe ifamily ethile, then day families lo bunamba naye. Siyayazi ifamily yakho khona no brother balo. Besazana abantu. But ngesikhathi sangoku lezo zinto zinqabile. Sesingena isilungwini manje. Ukusekho lothando labantu. Ndibuyele ke ngoku ebunzinyweni. Bubumnandi kobo bobomi besiphila kubo. Esibunqwenelayo ukuthi singaphila sihlalo lohlobo kokoko. But ebunzimeni ke indaba ke yobandlululo. Nayi indaba ebinzima. Ingcinezelo, indlela besiphila ngayo. Besicinelezekile baba. Kunzima kakhulu. Ndiye ndilile ndithi hey ukuze nami ndiqala uba hey ndibe politically wise ngonikhula apha epolitikini. Ndathi one time hey masiye esikolweni abazali zi-domestic workers, umama wayi-domestic worker, utata bengumuntu ohamba isileta kwaGalix. Akho mali ngako engenayo ekhaya. But makufuneka ngiye esikolweni mina kufuneka ngibhadale school fees. Ngiqeda ukubhadala school fees kufuneka ngibhadale incwadi ukuze ngifunde. And then ngaphawula mangiphawula man kulabantu banemali eningi abaphangela khona abazali bayifumana khona le mali ukuhlawula abelungu. Ufumana ukuthi no man ababhadala school fees incwadi bazifumana free. Then ndiyabuza yenze kanjani lona? Abantu babuza yenze kanjani lona? Uthi nina ninamali niyasokola but nina nibhadala school fees nisithengele incwadi bona bazifumana free esikolweni. Yaqala phi into ke indaba. So ibilondlela besikhula ngayo, endleleni you go to a town. Dikhule nyandi into bendiphila khule town itrain mayifika itrain. In fact estation qala esethu ke besingekho ubhale nje abamnyama blacks cha then sikhwele estation. Mari train zona ke besinama carriage. Kune carriage whites only. Kune carriage blacks only. So besingavumelanga ukuthi uyogwena kwi carriage le whites. Ngihlale kweli lento le blacks only. Even if ushiwa itrain mhlawumbe njenge besikhulu, itrain uyayibona iyaphuma ufuna uyagijima ufuna ukukhwela. Ubuyibambile kwa first floor, kula floor, kula carriage le whites. Ukubaleke kakhulu yazi uyabaleka ungakubona abantu kuba uzawubanjwa. Uyongena kwi carriage lakho labantu abamnyama. So siphila lo mpilo inzima kangaka. Sisokola amabhulu esicinezele. Esicinezele into ezilula nje ungena ukwazi uba ube i-friend yomuntu ongeyo race yakho, ibilityala ukwenza lokho, So siphila ngolo hlobo.
even yonke into man ukudla ukudla abantu baqeshwa kuphi ngicinga ubaba wami usebenza kwa Garlics uyabuya ke uyasibuyisela ehleka ke of course uthi uyazi yini ngundipha kwa Garlics ndiyacelwa pha uba ke ndipaint ndazi bepainta ke pha ube good ke ngesandla ubaba ndifundiswe nguye nami ukusebenza ngesandla epainta ke pha wapainta uthi mayepainta athi mayengena xa sapainta kungena umuntu wekhalad yabona indlela abasenze ngayo labantu la ingena lo muntu wekhalad uyamjonga athi abona chi umuntu omnyama lo abuze wenzani wena uyambuza wenzani wena kutheni uthatha umsebenzi wethu awuyazi ukuthi you're not allowed to do what you are doing and nyani bekunyaniseni kunjalo bekune job reservations kuthiwe lo msebenzi hayi lo thina kufanele ukuthi sihambe siyophangela sisebenze ngezandla and then lezi trades zikhoyo zisenzwa ke ngoku ngabantu abantu bebala nezinye races yiyo lento ke ngokuthi mawujonga ke ngoku kubantu bethu ufika ukuthi lezi skills azikho it's not to say that it's deliberate ayonto ukuthi yenzwa ngawo but it was invented sikhule ngolohlobo kungenzeka mhlawumbe ukuthi ubaba njengoba eyingqalabutho kangaka kwezemfundo indlela wakhula ngayo nendlela yesimo sakuqala ikakhulukazi socalucalulo ngokuzobuhlanga ukuthi ikona kwamenza ubaba abe nothando lingaka kwezemfundo kunjalo kuba kuba labazali bethu babona ukuthi akhonto banoyifumana umuntu omnyama onoyithola kanye uyizuza kubelungu ayikho akhonto umlungu anomenzela yona umuntu omnyama so into ke ngoku ebebeyihlohla kuthi ezingqondweni zethu besithi eyona nto izokusikhulula yona nto yakukhulula imfundo yesikolweni funda uzokhululeka so imfundo yaqala njalo ke umdla esifundweni kuba sifuna isikhulula njengomuntu onama qualification amaningi kwezemfundo yini mhlambe owayibalula ngokubaleka kwemfundo nokubuka isimo saselokishini noma igalelo lakho wabanalo elokishini ngenxa yokuthanda imfundo nokubona isimo ikakhulukazi entsheni sizo zombini kanye ngathi ngawufunda because benisitsho komunye umuntu one time ingathi imiracle maniqale ukukhula kwami ndikhule eGoogle ndazibona zonke lezi ndawo mina ngazi into ngiyaziphilela nje kanti ngiyalungiswa for lo msebenzi mama ngiyenda izibone lezi zinto ngokuba ngikhula izinto ziyazikhumbula zonke iyo lento ngisishicelela nawo ke ngoku nje bangikhula njena akuba ngibe lula kumina uyabona it's very strange when I was doing grade what was it now grade A B okay grade 6 I was doing grade 6 kuno baba kuno baba ohlala just one house between my house neyakhe ekhona house lo baba usebenza e-airport lo baba uhamba ngebhayisikili because kufutshane kulanda ngihlala kuyo section 3 awela e-airport lo baba mosi nje besebenza uyaclean apha hey uza nenqwaba yamaphepha angazi uboneni uza nenqwaba yamaphepha anginika amaphepha angibize babuyile angibize fike ngendlini anginika lenqwaba yamaphepha ngiyafunda ngaqalisa ukwazi amaphepha ezindawo zonke eziprovinces azifonke ela xesha all 4 provinces amaphepha khona ngiyawazi ngelesikhathi nginikwa ngulo baba yayekeka ke lonto hayi ngaye esikolweni ngayo ndiyayishunqulela ndaya ku grade 12 ngapasa grade 12 mangipasa grade 12 ngahlala esitratweni angiyisikolweni yabona angazi bazala banamali angazi ngothini hlala phansi hey man friend of mine came engayazi yangimazi but uhlala kufutshane cabuya ngayo nje ngokuhlala kufutshane wathi kumina no uzakuzela neforms zasengoya University of Zululand ngistarise khona empangeni wathi ngaza ngeforms ngafoli waza nazo iforms nyana wathi gcwalisa ngagcwalisa wathi ngazisanga ngokwami wazithatha wazisa ngabona sekubuya incwadi sithi hey wamkelwe e-university hey ngizayithini lento manje akhona imali abazali abanamali wathi omunye umuntu hey yakwaSaset enye indawo yebursaries la yakhona hey this lady nayo ngenhlanhla nje wangithanda interview wathi no uzoyithola kini ngayithola ibursary yangifundisa ukuthi ngayogqiba i-degree yami
lento e-University of Zulu le ngayiqeda now ngiyagqiba uyiqeda ngiyabuya ke ngiyateacher ke xa ngiteacher ndithi hey make ngiphinde ke ndithi manje honors ndihame kokwenza i-honors mangisenza i-honors lo lecturer wami athi kumina jonga go and do ilento i-masters go and do i-masters kwi-psychology hamba ufunda man wena ngi-apply kwapha abangithathi ngingene ngisaqhuba ngizopasa saqhuba ikhuthazwa ngenye lecturer hey lento yenza i-right qhubekeka ke ndigqibe manje iqeda ndiyapresenta one time kwi-conferences kuze uprofessor wase-Stellenbosch i-Afrikaner iyo lento ngondibaqolela ithi le Afrikaner ithi kum don't you want to do your PhD athi qasa ngizayifaka ngokwami and wabe ngixele unayo i-thesis i-preparation ngoku prepare ile proposal yami ngangena ngayiqeda why I'm telling you this yonke lonto ke ingenza ukuthi ke ngoku ndazi ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu that lengo ngilifumene asiyo yami ayenzelwa ngami kufanele ukuthi nami ngibe nesikhathi ukuthi ndiplowe back lokhu ngokuzuzile kuboze nami kuze ngibe nendawo ngikuwe ngincedwe ngumuntu. Iziphi izinto ngenxa yemfundo owayithola ngokugqugquzelwa abantu abaningi ogcine ubona imfundo yakho ikusiza ukuthi utshale emphakathini uqhamuka kuwona ikakhulukazi kubantu abasha? Andizwa kakuhle lo question. Iziphi izinto owazenza ngenxa yemfundo okwazenza emphakathini wakho ikakhulukazi lapha? Ziningi kakhulu. Oqala ngiqale uqala kwami ngaqala ngathi ngibhalele incwadi iqala ngabhala incwadi ezimbini nge-township yami kuba ngibona ukuthi akhonto ishiqelelweyo abantu ebhaliweyo indawo ngiqhawuka kuyona iGoogle lethu then ngabhala incwadi lethi iGoogle lethu The Fragments of Unwritten History ngasuka apho ke ngenza lesibini ngokuincwadi ngisanda uyenza le ithetha ngeGoogle lethu Tour Guide Handbook that ngiyenzela abantu ukuthi abantu bazi ukuthi noba umntana ufuna ukwenza something on tourism uyazi ukuthi ureferisha kula ncwadi kweza ncwadi ezimbini then ikwazi uya phambili but yona ndingamandla ke ngecontribution yami ebantwini then I thought that no ukuze sihambe kahle njengoba besixela ukuthi imfundo ibalulekile lapho sinoyiqala khona lento youth then ndabona ukuthi no mandizicommit kumsebenzi wokudevelopa youth because ke ndinayo ne-psychology background just ubalungisa abantwana uba understand ukuthi you know even if kunzima kanjani kubona ndisenza nomzekelo wami apho ngisuka khona nabo bangafikelela kule ndawo ngisifike kuyo because nathi besingenazinto ngesikhathi besiqalisa but khona silapha so ke na phutha i-energy yami apho ke nguna kwi-community development yiyo lento ke ngubona seGoogle lethu sabona Google lethu masiphakamise safaka ilento logo yeGoogle lethu sathi na ikhona sathi makube kwi-anthem yeGoogle lethu anthem yeGoogle lethu ikhona sathi mas acknowledge ke ngoku lo mcimbi welento abasebenzisi ngoku sijonga ukuthi ke ngoku sibe ne-museum okanye i-center memory sibeka khona lezi zinto zonke. Iziphi izinto mhlambe othima ubheka ukuthi sekuphela iminyaka engama-30 sisenkululekweni noma sithi sisenkululekweni iziphi izinto ongathanda ukuqwashisa ngazo ikakhulukazi abantu abasha ukuthi nanka amathuba njengoba nawo mangabe sikhuluma udaba lwakho kwakuvele qhamuka umuntu akunikeza iphepha qhamuka ibhunu lithi faka amaphepha lana uyenqedela i-thesis yakho iziphi izinto mhlambe obone ngazuthi abantu abasha abayinaki ongafisa ukuthi engathi bangawabona lamathuba bawasebenzise esakhona? Yile uthetha ngayo Muzi ile umcimbi uthetha ngawo kanye wokubaluleka kwemfundo you know nihlala ngisisho mangima motivator ngithi mangimo motivator mabayekele ukuleqa obumnandi phandle kumnandi kwinto ezimnandi ezenzwa ngabantu but i-result zoka azibikho right ma umuntu efikelele kupheleni kobomi ziyakhatha nje ngathi kumnandi ngoku ndisithi kuba ke ngoku mabaye esikolweni ngoba umuntu mayeyile esikolweni nje ngitsho ndithi mayeyile umuntu esikolweni noba yini ayenzile mhla wafumana imfundo lezi zinto zimnandi azileqayo yena akazuzileqa zizawuzizela zileqe yena njengakumina uyabona ndithe mangiqedile yangabantu into yamizwa le miracle nyana
mangiqedile ngithe ngiqeda nje uteacher uprincipal lo bengiteacher wathi wena uzoteacher la kwesisikolo sami ngikubonisa ke ngoku izinto indlela kusebenza ngayo ubomi ukuthi mawufundile izinto ngoziyakulandela ngokunokwazo ngicela ubacela abantu abatsha because khona izinto ezifana ne drugs nezinye izinto abazenzayo violence ekhoyo bake ezinto bangangeni kakhulu kuzo ne-influence abayifumanayo kwabanye abantu bakhumbule ukuthi umuntu akhumbule ukuthi yini ayifundiswe ekhaya yini efunwa i-community yakhe agqilelele kuyona enze yona. Ngifuna sithi halamuzi kancane ezincwadini wayibhala Life Adages to the Teachings of the Long Awaited Drumbeat. Sikhuluma ngani kuleyo ncwadi? La kula ncwadi Life Adages the beating what is it called it again Life Adages, a dance to the teachings. A dance to the teachings of the last beat. Dance to the teaching of the last beat. La sikhumula ngani motivation ke le let motivation. Okay. Ifana lento bengiyithethe ngisithi ithi ke ngokuyona ke ngoku ukuthi ngoku asesikhathi ngoku abantu ukuthi bachinge indlela yokucamanga ngoba ngoyisikhathi sifikile ukuthi ngoku sonke sijabule ngoba ngoku izinto sikhulekile singabantu abantsundu so sesikhathi soba ke ngoku nathi ke sidanise ngoku and ukudanisa kwethu ke ngoku kuzakwenziwa ke ngoku indlela esiphila ngayo and it's sort of ibu poetic bukhulu becala. Sesivala nje mhlawumbe ungasale sewunikeza nabantu ikakhulukazi intsha ngiyayithanda intsha mhlawumbe usale usubanikeza neziyalo ngoba uma ngibheka la ama quotes by ubaba uMzwandile Plaki nansi yokuqala ithi we must be able to face things we do not want to face and see parts of us that we do not want to see. But nansi ebengicela ukuthi ukhulume ngayo mhlawumbe sesivala. Just because you are not yet what you want to become, it does not mean that you are in the wrong direction. Ngenxa yokuthi mhlawumbe awukho la ocabanga ukuthi ufuna ukuba khona njengamanje lokho akuchaza ukuthi awuhambi ngendlela efanelekile. Yini ongayisho kubantu abasha eGugulethu eMlazi kwaMashu eSoweto Alexander yonke indawo la umbukeli azobebukele khona lolu hlelo yini ofuna ukuyisho kubantu abasha ababone ngazuthi abahlanganelwa impilo bese beyitshela ukuthi ayivele kuyafana yini ongathanda ukuyisho kubona sesivala nje sengisithi ukuthi into yokuqala i-future yakho ayideterminwa zizinto ezenzekayo kuwena wena kufuneka net ube strong and then ufunda ukuthi zingakuwisi lezi zinto ukukhule kuzo ebomini ubunzima bukhona ebomini i-mistakes siyazenza but the very key thing ile ukuthi mawenza mistake ebomini what is very important ukwazi ukuthi ufunde kuyona mawufunda kuyona wenze lokhu mayiphinda ibuya iproblem efana lona hlobo ukwazi ukudilishana nayo and then ndiyibiza lonto leke ngoku njengomuntu ke ngokufundileyo ndiba ndithi ke ngoku iproblem ihlangene nayo uzuphinde kwakhona uhlangana nayo uphinde uact ngalandlela ifanayo then you haven't learned anything kufuneka ngufunde kuzo and ndifuna ukuthi mabazimisele then you must not give up ubomi you don't have to give up ebomini uzama ngawo kunako I mean ukuthi mawevaliwe amacango ndibone nakumi ububomi bami nakwezinto sizenzayo you know le project sizenzayo ufuna mawistart le project you go to one company ikucela ukuthi akunanto sinoyenza lapha you go to the next one asinanto yokwenza lapha go to the third one asinanto sinoyenza lapha and then it becomes easy to give up but if we are qhubekeka you'll find that there's a door that is open for you somewhere there so abantu abatsha kufuneka bayazi ukuthi ke ngoku they must bazingise ukwenza bazi ukuthi there is a door somewhere there evulele yena ngoba kaloku leminyango mininzi sibaninzi ivula abantu abahlukileyo owakho ukhona so I must not give up owakho ukhona umnyango ungasheshe ulahle ithawula uthi ubaba ungasheshe ucela umaluju kanti isikhathi sisekhona sokuthi usengayiguqula impilo yakho. Thank you so much baba isikhathi sakho. Bulela mina. Inkosi kubusisa. Bulela nami. Mbukele ekhaya usekhulumile uDr Plaki onama qualifications awu7 ngithe mangimncokolisa ngathi mina ufuna ukwaqeda wonke ama alphabets akhona imfundo ayikhulelwa
noma ngabe isiphi isomo obhekene naso njengamanje ungayitsheli ukuthi usumdala kakhulu, ithuba lisekhona, ungasheshe uphonse ithawula, ungasheshe ucela umaluju, kanti impilo kusekuningi osengakwenza. Inkosi kubusise, uqhubeke njalo ufunde ungayekeli ngoba bakhona abantu abayisibonelo esihle ukuthi kusekuningi osengakwenza.